Assalomu alaykum do'stlarim. Inat Loan стратегии man darsoy birlashtirilish modulidan Nesta Rege Bavosti Stochastic. Bavosti Stochastic ko'rko'klardan darko dar programı Mete Trader chi show. Inak hozir videoni ko'ring. Man o'zi pesh da Mete Trader $1 bo'lishgan. Biri onu kasplikan ko'rsatgan, biri onu yak qarshida yapılan. Hozir buni aytganki sabr bordakor. Bu sabr bordakor ne? $1 $1 shiddat Trader chot for coordination. Biri spot, biri mishmon nishon. Ne? Biri bismillah $1 depozit bo'lishgan. Biri bismillah $1 albatta sentri shoti, dollar nishonida moduli. Bunun realny shot часть $100. Sentri shot. Kombina 4 korshu. Qanday davom ettirman? O'zi bozo, o'zi yaxshilik qilmoqdan, o'zi dushonlik qora o'g'izlardan. Ya'ni qayda davom ettirib, korshu. Natija da dino soati chol nisbeti Bitcoin buy qildim, сделка buy soati choru Sodiçan. Peki. Sorun olma. Sozun olur. Anda da bir. Anadolu'nca сделка soda mana beni koyma. Сделка sorusu bonarki sese doğa. Siyazor sek sorusu. Tahminlerimden lezzetli sorusu. Bak. Stop loss da уровне бесунуйную саднула, но бесунуйную сад. Takriban önce stop loss'unda. Önce stop loss'unda tahminen de önce olmuş. Take profit dar uğradı çamona. Silo oraya yaksadı. Ne kopyamıyor silo'da yaksadı. Take profit oldu. Evet. Netice darasızı çiman. Сделка buy ve taşıyıtan. Darasızı индикаторы чисто стахастик. Чекайте да разглеждаме стахастик вақтики ранги как будто аз поем было бы не брат. И вероятности балансови напас. Ehtimaleti балансови чина. Дальше дарсосы не. Дарсосы фрактал. Дарсосы индикатор фрактал. Ман ренжо сделка байро чокра кашкани харидам. Биткоин харидам. Bonarki çan 3730. Davutça kurs kontrakt olanlar dikkat etmişim. Bak çoka on programı komuş kadın aspekt koruyucular. Davutça dersi içi yakışa siyah konusunu oluşa güzel tek profit ve flaşı çoka koydu flaşı olarak. Take profit. Stickdan profit nafi silo yapsınızda bu koydehi $28 sipanzi şey kuluru çokta kuluru badası derse Aruz man $5 kokarı boşandı tek profit man dalan $28 çiğdemesi bunu benim koydu kulası $1 hiç kokardan $28 kokardan benim çay kuba Netice ma tokadan boz hem bir çok da kodok çok ribot var. Yani çıkardan koydu kodoro az terminal giriftan. Darışı çok çamon $1 çılarsın. Yani $100 kokadan çoğu dolar minus olarak tekbir. Koydu çok çıkarlar mı? $100 mı? $100 da kabineti koy. Çokadan ribot var. Sinopis kes. Böyle. $100 снятый на мобильный сервис на карте электронной машинки $100 не güzel. Ama netice güzel şu hatta kartı tut na boyu andı nigo nişan idi. Hatta in Robo Forex kampanya ne brokeri Сейчас боите мода, говори нокът, не фирмно никога. Чико е дека ще му бъдат овлади
Diego Fermoni A barobarda meshadna biznes koni $24 da ko'ydi. Man alternativ vivod kardam, snadis riskam. Ya'ni mablag'i qo'ydik bu barobardan bir xoti elektronli chip. Ya'ni hozir meganki shogirdim kor kardam ekan. $10 isbot. Mana in isbot yo'qki bu sumoy kam, ya'ni $10, $20 ham chip qo'ydi bilas oldim. من خیلی در اینجا $28 کار کردم. خیلی میتونید شما $10 $5 کار کنید. این هم خوبه. لیکن برای اسپورتی این استراتژی خود نیروی استفاده باید تشخیص بدم. اسپورت استراتژی خود رو من در شاتری علی خودم مثلا شاتری علی دیمونیت میشد. شکردم کار کرده به شاگردان نشون میدم که همین کار چی است کنتیننس یعنی $20 $28 دوباره زیادتر کار کردن نه شاید شما $100 باشد بوناکستا از $100 بیمالون شما $20 $30 کار میکنید اگر استراتژی ما یاد گرفته $1000 کجا وقتی که شما با سوموهای کم کار کرده خیلی کم رو کار کردن یاد میگیرید یعنی با $10 $2 $3 کار کردن یاد میگیرید با $100 $20 $30 کار کردن یاد میگیریم با $1000 $200-300 کار کردن یاد میگیریم با من شما روزی هستی وقتی که شما در روز 2 ساعت با $150 کار میکنید این دنیا برای شما خوب است شما در یگانجا کار نمیکنید فقط با واسه اینترنت همین آموختن اقتصادی آموختن اقتصادیات دنیا آموختن اکنومیک دنیا پول کار کردن میتوانید هیچ جا لازم نیست هیچ جا رفتن لازم نیست فقط در خانه توسط نوتبوک و چی اینترنت نقد دستی ما بازید و ما در آینده باشید خداحافظ